Dobar dan, dragi moji. Evo mene opet. Dakle, ili Branka ne snima ili snima malo češće video. Kako sam eto tako prekapala po nekim svojim stvarima, s obzirom da nama učiteljima još uvijek nije počeo godišnji, a znam da većina vas se već negdje ili odmara ili uživa na čarima mora, planina i ostali stvari. Tako mi je došlo pod ruku nešto o čemu vam danas želim pričati. Ali prije nego što vam krenem priču, to je svaki put, ali doslovce svaki put zaboravim reći. Mislim da eto tako ljudi znaju tko sam, što sam, ali nije istina, jer se možda neki prvi put uključili. Dakle, moje ime je Branka Kamenečki-Orlić. Učiteljica sam, NLP master, Wingway coach i tako malo svih ostalih transakcijskih i ostalih priča koje sam pozavršavala. Nešto više možete o tome svemu saznati na mojoj Facebook stranici, u mojoj Facebook grupi i tako dalje. Eto, dok mi se ne napravi web stranica, onda ćete tamo moći saznati više informacija tko sam, što sam, šta radim i tako dalje. Između ostaloga, vlasnica sam Joyful Life centra, što je jako bitno, centra koji se bavi isključivo, odnosno temeljni dio priče mu je bavljanje roditeljima, roditeljstvom, problemima i malo manjim problemima sa djecom i općenito svim životnim problemima i nedaćama koje se mogu događati u svim našim životima. Dakle, to je nešto malo mrvičak o meni. Ono što vam danas stvarno želim pričati je nešto što će vas možda začuditi, ali jednostavno imate osjećaj da je to još trenutno jako daleko, ali nije, vrlo brzo će doći, jer rujan će nam osvanuti prije nego što krenemo. Ono na čemu vam stvarno iskreno želim čestitati, a to je da ste završili jedan prekrasan period sa svojim mališanima. Dakle, prešli ste i završili ste vrtićku dob. Na tome vam iskreno čestitam. I ono čega se onako malo pribojavam, a to je onaj dio priče kad sad kreće ona priča, sad je gotovo, prekrasno, divno, krasno, bezbrižno razdoblje, sad počinje ono nešto jako opasno, jako naučno, jako znanstveno i tako dalje. Sve to skupa nije malo istinito i molim vas to tako negdje malo spremite sa strane. Unaprijed vam kažem, ovaj video će možda nešto mrvičak trajati, ili ima dosta stvačica koje vam želim podijeliti, a ne želim cijepkati video na dva videa. Dakle, ono što ste sada završili je jedan period koji je divan i krasan i koji je bio puno turbulentniji nego što je period koji vam sada slijedi, koliko god vam to možda sad na jedan određen način malo čudnije zvuči. Trenutno sada, ne sad još, ali polako otvarate nova vrata novih avantura, novih događanja, novih situacija, novih priča i svih ostalih stvari. Ono što vas stvarno molim, ako ikako možete, da taj prvi dan i polazak vašeg djeteta u školu napravite doslovce spektakularnim. Ali stvarno spektakularnim pod punom smislu te riječi. Za njih je to jako veliki dan, a vjerujem i za vas. Dakle, i lijepo ih obucite i pripremite ih i pripremite svečani ručak i pozovite obitelj, dakle djedove, bake ako ih imate i sve ostale stvari, jer to je nešto što se zove, sad sam zakoračio u svijet malo odraslih i u neku novu fazu koja me ipak tako malo drugačije veseli. Kad smo upisivali u vrtić jaslice, onda je bila frka, panika, hoćemo li uspjeti, nećemo li uspjeti, bili smo sretni jer smo uspjeli dobiti mjesto u vrtiću i tako dalje. Mjesto u školi nas čeka u svakom slučaju i školu izbjeći ne možete nikako. Pa prema tome veselite se svemu tome i nemojte Isuse Kriste, skupe torbe, skupe pernice, kako ćemo, zašto ćemo, gdje ćemo, kako ćemo se izorganizirati i sve ostale stvari, sve se to da laganini srediti. U ovoj cijeloj priči stvarno vam ne želim pretjerano pametovati, no međutim sve što vam govorim vam iz osobnog iskustva, jer eto tako, 37 godina družim se sa vašim malcima, ne sa vašim, ali sa malcima općenito.
I sve što vam pričam vam stvarno jer sam to prošla, jer sam iskusila i sa svojim sinom i to me čeka sa unukom, unucima ili tako dalje. Pa prema tome, eto, zato vam ovo sve skupa pričam. Jedna osnovna stvar u ovom periodu, a kasnije ću vam još i naglašavati možda nešto više, nemojte zaboraviti nešto što se zove igra. Jer, ljudi dragi, završetkom vrtićke dobi nije završio period igranja. Period igranja je i za vaše sedmogodišnjake i za mojih 58, odnosno 59 godina jednako važan. Jer kroz igru, kroz zabavu, kroz sve ostale stvari puno više, puno lakše usvajamo sva znanja koja trebamo usvojiti. Većina ljudi makne tu igru i sad nije više vrijeme za igranje, sad moraš napisati zadaću, sad moraš napraviti ovo, sad moraš napraviti ono, nemaš vremena, nemaš tako dalje. I malci se u tom trenutku strahovito izgube. Uzeli ste im nešto što je izrazito bitno. Moji svi malci se jako vesele dolazimo u školu samo iz jednog osnovnog razloga, jer kod mene je sve igra. Mi se igramo sa svim. Od slova do brojki pa nadalje, da vas sad ne opterećujem, to mogu u nekim kasnijim videima riješiti vam i ispričati kako to otprilike negdje izgleda. Ono što je jako važno i što želim danas napomenuti, koliko god je bilo pozitivno i koliko god je jako lijepo, morate uzeti u obzir da polazak u novu avanturu je stresan. Pozitivni i negativni stres nemaju razlike u jačini. Pa prema tome nemojte se iznenaditi ako vaši malci u jednom periodu ili pred polazak ili sam polazak u školu se vrate u neku onu baby fazu, pa počnu sisat palac, pa se počnu žaliti na trbobolje, na glavobolje, postaju nemirni, prkosni, inatni, neki čak počinju mokriti u krevet, dakle ništa strašno, ne morate sad jedan podizati paniku i sad alarmirati pol zdravstvenog sustava, jer to nije ništa strašnoga. To se najčešće događa kod djece koja su nijansu emocionalno nezrelija. Jer razlika između inteligencije i emocionalne inteligencije je, eto tako jako, nije velika, ali je jako bitna. I kad to pričam, sjetim se svoje prijateljice koja je onako ostala u čudu kad je bila u nedoumici upisati svoju kćer ili ne upisati svoju kćer u školu. I kao bla bla bla, i moje pitanje je bilo da li je njezino dijete u stanju samo otići do dućana i kupiti sebi kiflicu, uopće nebitno što sad. I onda ona je rekla, ne, sad ću me Bože, ona se ne odvaja od mene ovo, ono je rekao, onda je super, odlično, onda ju nećeš ove godine upisati u školu. I ljudi dragi, godina dana, dakle između 6. i 7. godine po psiholozima i po znanstvenim svim ispitivanjima je period u kojem djeca sazrijevaju vrlo, vrlo brzo i jako dinamično. Dakle, negdje su izjednačili ta godina dana je kao 10 godina u životu nas odraslih ljudi. Pa prema tome, nemojte mi krenuti sa spikama, mi ga upisujemo u školu, on zna čitati, on zna pisati, on je pametan, on se igra na igricama, on zna tablet, sve to ok. Ali trenutak emocionalne zrelosti je po meni puno bitniji i puno važniji, ne samo meni nego svim mojim kolegama, jer to vaše dijete mora provesti ili 5 sati, a da ne kažem ako u boravku 8 ili 9 sati u školi. Radite određene zadatke koje nastavni plan i program zahtjeva od njega. Ajmo reći mirnije sjediti minimum 20 minuta. Emocionalno nestabilna djeca to definitivno mogu. Ona su u strahu, ona su u frci, ona su u panici, u panici napuštanja. Hoćete li vi doći po njih, nećete li doći po njih? Suza ko u priči. Ovaj puta vas ne kritiziram, nego jednostavno vam samo pokušavam suočiti. Čitanje i pisanje nisu uvjet da vaše dijete krene u školu i da ona emocionalno zrelo i da se neće nositi sa nekakvim puno gorim problemima koji se zovu čitanje i pisanje. Ja nisam upoznala ni jednu osobu koja nije naučila čitati i pisati, neovisno o tome kad je krenula u školu. Taj period vrlo brzo zna proći, zna se pojaviti kod djece koja su emocionalno zrelija, a ona puno kraće traju, mada kod njih su puno rijeđi. Dakle, mališani u tom jednom periodu znaju izraziti strah od novonastale situacije i
ono što vas molim, nemojte ih krenuti strašiti sa školom. Sad ćeš ti vidjeti u školi, sad tebe u školi čeka ovo i ono. I onda ja ispred sebe dobijem 26 prekrasnih duša, mislim prekrasnih bića, prekrasnih očiju, a svi me gledaju ono, Isuse Kristi, što će reći? Mislim, imam osjećaj da samo očekuju iz kojeg kuta ću izvući metlu ili ne znam da će mi probiti ono mali rožići gore, mislim ono, pa što ću ja sad njima napraviti, hoću li ih baciti, rastezati na lomačama i tako dalje. Nemojte to raditi. U školi se ne događaju nikakve drastične stvari koje se nisu događale u vrtiću, na malo drugačiji način, ali se ne događaju nekakve katastrofe. Ono što od vas roditelja na jedan određen način i ja i malci očekujemo, a to je da im budete uz njih, da im ulijevate što više samopouzdanja, da što više pričate i razgovarate s njima, ali ne s onom rečenicom što je danas bilo u školi, da li je ovo ili ono, nego im dopustite da oni pričaju, samo im potaknite pitanje imaš li mi nešto danas ispričati, kako je bilo u školi, što se radilo u školi i tako dalje, ali ne u onom stilu sad Isuse Kriste, jel te neko pitao jesi dobio bla 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 bla. Mislim, ja kad čujem ta pitanja stvarno, vjerujte mi, dobijem ja ospice, rubeolu i ostale sve stvari. Dopustite malcima da vam ispričaju svoje probleme. Njima je problem i to ako su izgubili olovku. Njima je problem ako ih onaj u kog se zaljubio nije pogledao i to im je strašno veliki problem. Ja znam da vama je to bizarna varijanta, ali malcima u tom trenutku to jako, jako važno. Ono što stvarno je potrebno, da im budete podrška, da im budete oslonac, no međutim ne, a pogotovo ako malci vaši ne idu u boravak, nemojte pisati zadaće umjesto njih, a još gora varijanta, sjediti pored njih u onim trenucima dok oni trebaju nešto napisati, ali oni ne mogu, ali ovo, ali ono, bla 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 i tako dalje. Mogu i više nego što vi mislite da mogu. Moji kolege su se svi jako čudili, ja sam imala sad ovu godinu prvaše, oni su bili na velikim ljestvama, oni su uživali uređivati svoj razred, oni su uživali u svemu ostalome. Malci mogu više nego što vi vjerujete da oni mogu. Potičite ih, ohrabrujte ih, budite im podrška i nemojte zaboraviti. Kretanjem u školu oni nisu prestali biti djeca, nisu postali odrasli ljudi, oni su i dalje djeca, imaju i dalje sve svoje potrebe, imaju sve dalje ono što treba. Na kraju ovog videa pročitat ću vam pismo koje ja obožavam uputiti svim svojim roditeljima na početku. A sad bih vam samo htjela ukratko ispričati, kažem da stvarno ovaj video ne traje 350.000 godina. Karakteristike rane školske dobi, dakle to je period koji je puno mirniji nego što je bio period do sada, od trenutka kad su se rodili pa do sada imali su izrazito turbulentni dio odrastanja, hodanja, percipiranja i svih ostalih stvari. Dakle puno su manje promjene nego što ste imali do sada. Isključivo ono što traže od vas je ljubav, razumijevanje, ne samo vas, nego svih odraslih osoba koje sretnu. Postoje puno znatiželjni, u ovom periodu postoje onih 1001 zašto, 1001 zato, žele odgovore na sva pitanja, ne možete ih ostaviti sa solucijom, ama da, dobro, pusti, o tome ćemo, ne, oni će svrdlo tako dugo dok ne dobe neki dio svog odgovora koji će ih zadovoljiti. Imaju izrazitu potrebu za igrom, ali tu igru uvijek možete iskoristiti na edukativniji način. Dakle, ne mora biti tablet u ruke pa doviđenja. U ovom periodu oni su nešto brže umaraju, ali koliko se brzo umore, toliko se brzo i revitaliziraju i vrlo brzo se oporave. Pa vas lijepo molim, nemojte ih uvaljati u krevet, dati im tablet u ruke, mobitel ili whatever što. Jednostavno ih pustite onako, da 5 minuta, ne znam, ili pojedu nešto ili se mrvičak smire i oni su vrlo brzo natrag. Još jedna stvar, djeca ne lažu, ali stvarno ne lažu.
ne lažu onako kako to najčešće čine odrasli. Oni ne lažu sa željom da bi nekoga povrijedili. No međutim, ovo je period kada oni vole otići u svoj svijet mašte, jer na jedan određeni način tako štite sebe i pokušavaju riješiti jedan dio priče. No međutim, sputavanjem mašte sputavate ih jako puno, jer kada bi i odrasli maštali i kada bi sebi dopustili, kada ne bi krenuli sa uvjerenjima mašta je katastrofa, uspjeli bi kreirati sebi puno bolji život nego što ga definitivno imamo sada. Jer mašta može svašta. Eto, tu da završim priču što se tiče maštanja, dopustite im, pa onda jednostavno ih samo pripomenite, to je lijepo što si mi ispričao, to je onaj tvoj dio priče, ti ćeš možda jednog dana tako živjeti, možda ćeš jednog dana srediti, trenutno smo sada tu gdje jesmo, ali to sigurno će se ostvariti što si ti sebi zamislio. Malci u ovom periodu razumiju uzrok, posljedicu i ostale stvari, ne morate pretjerano brinuti o tom. Ono što će vas sigurno zaboljeti, a to je da polako vas stavljaju sa strane i vršnjaci im postaju jako bitni. Ono što je rekao njihov friend je puno interesantnije nego ono što ste rekli vi. I znam da to dosta roditelja zna zbuniti. Sad kako od jedanput moje dijete kojim sam ja do jučer bila sve svetica i Bog, otac, sve mogući, sad od jedanput je rekao je tamo nekakav Jura da je to i to je to i tu nema sad nekakve priče. Da, to je sad počinje taj socijalni kontakt u kojem oni jednostavno imaju izrazitu potrebu biti dio društva, dio ekipa i ostale stvari. Ono što ću vas isto tako smetati je da kreće s onim rečenicama. Molim te, nemoj me ljubiti, nemoj me grlit, poljubi me pred školom i tako dalje. Ja znam da je i kod mene to bilo. Molim te, pol metra pred školom, tu ćemo se pozdraviti, samo nemoj, molim te, grlit me, mazit me, pazit me u školi, jer to mi je katastrofa i to nikako ne žele. Ono što je isto jako interesantno, to je da mogućnost kontrole osjećaja je puno veća, ali tu morate biti jako oprezni da ne krenu u zamjenske osjećaje, da vam ipak kažu onako kako se osjećaju, jer eto tako koliko god oni osjećaj kontroliraju, bilo bi dobro da ih negdje prošnjofate kad vidite da nisu baš onakvi kakvi bi oni trebali biti. Ponovo ponavljam i s tim bi sad ovaj puta završila, igra je i dalje izrazito važna. Kroz igru učimo jako puno svega toga. I ono što se kaže, sve druge stvari mogu se mijenjati, ali sve počinje i završava u obitelji. Rekli su ljudi koji su nijansu pametniji od mene. Pokušat ću vam na brzaka, ali doslovce ovo ću vam pročitati jer mislim da puno mi je lakše na taj način. Ono što ja kažem, pismo koje dočeka sve moje roditelje, a njega ću vam između ostaloga, ako želite, ostaviti i u svojoj Joyful Life grupi na Facebooku. Da ne zaboravim jednu stvar koja mi je pala na pamet, a ta stvar je ako imate bilo kakvih pitanja, ako vam tijekom godišnjeg padnu neka pitanja na pamet i neke želje, volje i ostale stvari, ja sam negdje planirala u svojoj Joyful Life by Branka grupi na Facebooku napraviti live negdje krajem 8. početkom 9. mjeseca, dakle škola počinje 9.9. pa neposredno prije toga. Ako imate bilo kakvu nedoumicu, bilo kakvu pitanje, bilo kakvu želju, ja ću vam u tom live onda odgovoriti, pa kažem eto tako negdje, najavit ću vam sve skupa na vrijeme, vi zapisujte pitanja, sredite si nešto, jer ima jedna stvar i u tom trenutku ću vam postaviti pitanje za anketicu, jer Ross Byron je rekao nešto što je meni jako interesantno. Kaže, na papir zapišite svoj životni cilj, jer ako ga ne zapišemo, ako ga nemamo, onda je to onako, izgubljeni smo i mi sami. Sada kada ga imamo crno na bijelo, možemo i nešto postići.
Malo je onih koji su u stanju odrediti cilj, a kamoli ga zapisati. Sreću nećete pronaći dok vam cilj ne postane jasan uvijek pred očima. Dakle, jako je važno. Iz tog razloga vam želim i izbacit ću anketu za roditelje, pa prema tome u ovom ljetnom periodu pokušajte iskoristiti taj dio priče. Sad ću se stvarno potruditi da na brzaka da ne bude predugo. Dakle, poštovani roditelji budućih prvašića, dugogodišnje iskustvo mi govori da polazak u školu je traumatično doživljavaju roditelji više nego djeca. Vjerujte mi, nema mjesta panici, samo polako, korak po korak. Puno toga ste već napravili, a možda niste toga niti svjesni. Duboko sam uvjerena da zbog djedova, baka i susjeda sigurno niste prisiljavali svog malca i svog budućeg đaka da počne pisati, čitati, računati i sve ostale stvari. Iskreno, mi učitelji stvarno nismo baš oduševljeni tim kao njihovim predznanjem. Puno je pametnije da radite neke druge stvari. Nemojte slušati prijateljske savjete okoline, nimalo niste olakšali polazak u školu. Razgovarajte sa svojim djecom u školi, ali ih ni u kom slučaju nemojte zastrašivati. Dijete je zbunjeno jer ste vi roditelji zbunjeni, vjerovali ili ne. Sam polazak u školu prihvatite kao igru. Prije upisa prošećite do škole, zavidite što se u njoj događa. Pristup školi nije zabranjen, slobodno uđite. Učitelji će vam rado priskočiti u pomoć i odgovoriti na pitanja koja vas muče. Dijete koje je polazilo u vrtić posjeduje spoznaje da su dovoljne za uspisan upis u školu i ne zaboravite, ovo nije upis na fakultet i neće upisivati doktora znanosti, trenutno sad ne. Igra je neobično važna i to imajte uvijek na umu. Polaskom u školu nije završilo vrijeme igranja, naprotiv i dalje se nastavlja. Sve što vaše dijete, a i mi odrasli učimo, puno lakše učimo na zabavniji način, igra je upravo to. Slova možete crtati, izrazivati od papira, modelirati. Ne prisiljavate dijete da pokazuje interes za slova. Svi moji prvašići su naučili čitati i pisati, a malo njih je do tada znalo kad su prvi dan otvorili vrata svoje učionice. Svakodnevno idite u trgovinu i to je mjesto idealno za pojmove o matematici. Povezujte sve sa praksom. Matematika je znanost, ali ako nije povezana s praksom, onda ju ne usvajaju. Djeca lakše uče u neposrednoj stvarnosti. Šetnje u prirodi iskoristite za razvijanje pažnje logičkog zaključivanja. Priroda nam je nepresušni izvor znanja. Svi didaktički neoblikovani materijali, drca, kamenčići, školjke omogućavaju djetetu razvijanje mašte fine motorike. Slažite, nižite, oblikujete nešto novo jedinstveno. Igrajući društvene igre na ljetovanju pripremit ćete dijete za rad u grupi i to je jako, jako važno u prvim danima škole. Puno problema nastaje iz nedovoljne prilagođenosti dijete za sudjelovanje u radu, pogotovo u timskom radu. Maštonica je omiljena igra djece sve životne dobe. Bogatstvo rječnika se ne stječe, ono se razvija. Pričajte s djecom što više i odgovarajte na njihova postavljena pitanja. Znam da to nije lako i uz tempo koji živimo, ali neobično je važno za razvoj samopouzdanja. Dijete osjeća kada ste zainteresirani za njegove životne probleme. Izmišljanje priča prije spavanja bit će dovoljna maštanja za taj dan. Crtanjem djece najčešće izdržavaju svoje emocije, razvijaju motoriku koja im je potrebna za pisanje. Kao što vidite, priprema djeteta za školu ne zahtjeva nekakav veliki znanstveni zadatak. Molim vas, ne kritizirajte povremeno neznanje svog djeteta i smanjite svoje očekivanja, ono je jako važno. Ocjene nisu razlog djetetovog polaska u školu. Vaše dijete je jedinstveno i ne uspoređujte ga, molim vas, doslovce ni s nikim osim s njim samim i cijenite svaki njegov napredak. Djetetu je potrebno da ga potičete, da razumijete za ovako važan i veliki korak u njegovom životu. Svi moji malci jako vole ući u školu upravo zato što se puno igraju i nisu svjesni koliku količinu znanja su usvojili upravo kroz tu igru. S njima još i danas putuje njihove najdraže igračke i nemojte i pokušajte dogovoriti sa učiteljicom jer malci znaju, potrebne su im ponekad neke stvari od kuće da ju donesu. Dakle, te igračke su super jer one su im sigurnost koja im je u tom trenutku potrebna. Srcem punih ljubavi za sve vaše male prvaše. Nadam se da sam vam bar malo olakšala ove dane pune iščekivanja. Molim vas, ne zaboravite na osmijeh. Ponekad zaboravimo koliko je važan i ohrabrujući. Ne košta ništa, a jako puno daje. Ja vam sad ostavljam veliki osmijeh, veliki zagrljaj. Sorry na malo dužem videu, ali mislim da vam je koristio.
Do sljedećeg susreta, veliki poljubaz i vidimo se, bye bye.